Omushacu wito wahikoma kagomugenza harazikwe yashanga bebembezi abatura hamwe n'abekika barikutereza kukora buri kimwe okushendekyereza omugenzi omu kitinisa ekimushemereire okurugiirira aha ntebe y'ekanisa eriho omubiri gw'omugenzi Mateke nigwija kuruga omuri Kampala guhika ekisoro omu magingo g'akasheshe eshaaha 3 izooba rya nyenkyakare kandi habeho kanso ya district shaaha 6 z'ihangwe. So twagira ngo nyenkyakare ite tushitame hano muka ekyokubanza omwanya ni muhango kandi wabara gukunda abantu binji babire barakunda Honorable Sarah Mateke to invite many people from the region. Amusakizimana urwebembera kanso ya district ya Kisoro nagira nkuhija kubaho urukiko rwa kanso rw'amani orurabemwe abantu b'amani okurwa mu cyanga cya Kigezi hamwe n'ibyange biherire okwe. Abo twa confirming sofa nyesire ba speakers bona ba Kigezi region bona bararyaha kandi twena taraba tujwere ibijwaro byitu ya ba speakers kuja tuhe umukoro ekitinisa kandi ba councillors bona ba district bona bari kwija bari ready. Akizimana yereka ngo kishikire kwijiko mugenzi Mateke ahabwe byakozero mu cyangeki abatebekanisa okushendekyereza omugenzi omu Kisoro batore koko buri kimwe kiriyo nkigendo misho kubasa omugenzi okuziko okurungi. I am told according to program that after we will have many choirs continue to sing and praise and worship God and wish Honorable Sarah Nyirabashitsi eternity. Autwaza korra makora gengute zurukuzo makago mugenzi abana ziterezubwa kandi ubwo na tento rugogoma ho mukoro gwo kushendekerezo mugenzi gurakorwe yabaneyombekwa ubwo abatura bariyo no bakora telebya babiri yo mwishengero ahari za TV zabo amakora gagasha kwa Job namanya na Keta Tuzarire.